Li don morle tu piningkan le thota ladak litum kaching hon kilang mena edi nu theng pi hem tun long an nang lek tang lo jo hon nu theng pi ar lo ke do ale ralon mang paklang konik po labak so nu theng pi kilang phan arong arong pen hawar war pen penang an abang fu bang pitum por GPC ladakan humri iglo kelang menai lo pi song si lo penangan resume jam sapi sa ning chaparon koni bi je phang tumon ga sa mi chi phang humri lo bahor de chi kilo ini kan pokoknya si kan dari sini sorong aja kalau pas lagi nang sorong aja lebih itu bacaan ini kan asom thos pidi ini kalau thos tamela dang lo tik pem tu nalu namring long chit lo yo jang pi tu ha लगा आरो एम तो नालो ना बच्चो इलेन चश्मा वाला लेखन लो दोनों ले तुम लगे ले तुम कर भी मिल लो फ्रैक्सो इगलो चेंग song nat song men sering dengar jadi paklang pon iglo kilang mesan sen video kilang nang beri phan ni YouTube channel be mixes video dun sasa bil tira manusia hirjume le kan le ron pin mo sin ni the namai na jang song sin ni nam bom lo yo aki thai pik klong leda bi konta klaso arki ki juri lote ang song si aklam nang bone tun leda mi pola hen lo don mal le jang song ki aklam it loge na pen halo to mon cho phang ki to me na edim lo apa sinal to paklang ponik lo au la prang nat ki doar je lir munda room ki doar je lir ba make big di itu kar beng long ta lahan lo tara langsung lo don mal le tara langsung hem tu niklo nu theng pi hem tu ni yo ko dom ko de to ladak pinangan kilang medim do so jani si pinangan ili karbi are so jang tum lo pen service sar tum lo jaga por GPC lo bang su kilang me sen adim na ka humri pinanga por GP tum do jo cara langsung te awai kan kalau tuhan paklang pon ko